Chung television zana ba mai goita thon riwe asai duilong bu zeng ru na pungu ga nai timik tong rong mai daily newspaper gan sek tong kabi su mai cham mai goina khang pa in daw lo ni reliang mai kho the Tamanglong Times the gan few mel kadi di cham kho ku mai lawe Punjab thang rui dap sam food grants Manipur khang suna Indigo mai trend dai asai Chief Minister and Viren Singh Rina Khongsang Railway Station Noni district kho rilau kan the Sabam mai food grants nun hai Punjab tong tang Duri Khorui July 6 nun tai ta thauna dulanun kong tak tonge Tamanglong Town lung kho cheng khani na la si hak na ba mai condition ti hai concern authority rina zawlo na tanchi lo khang traders association Tamanglong rina media kho sa in daw kan the United States tong former president khani Republican Party tong presidential candidate Donald Trump ta dalanung Pennsylvania election rally kho suloi khang tamai kap kan the tiki sangai na kanukwa na kap khet kan ne tamai kap mai kho tai rally kho ka zaw na ba mai gan akha thai kan the kuma kanai rui kabiu kan ne tat kan mai me maleng bu zeng chui na ka thum nong roi lan pat kan mai makam hospital and research institute hai kan di mai panti ka lo mai tang tan ka singai na talo ba me asai ngan melung kho delivery na pon mai major OT tamru minor rena tamru na sakiu khani normal delivery sanai kumlana USG ultrasound phaithum tamru na kathum ECG tamru na charuk x-ray rena reksanai na sakiu sutang the to na report hai managing section khorui sam hai pangtonge to na sai Asai lon state pangu kho assembly seats 13 kho bipol sudat kan mai kho tai India block hang zawkaw mai phangkan the India block hang seat ru phangkan the BJP ro seat akhat independent ro seat akhat phangkan ne Christian Education and Literature Department rong mai Baptist Churches Council ro leng mai long mai John Sunday School student khang rai mai Bible quiz session hai dulanong duilong bu zeng ru na pungu Sunday nai Khumzi 2 Baptist Church kho equipping the next generation to maladun bang kho takai kan the Central Agencies nun roi Kukijo Village Volunteers kho ban kai na ba mai thiak hai nu makna Indigenous Tribal Leaders Forum roi Home Minister Amit Shah kho chehina political solution tilau khang demand su kan the Manipur tong Chief Minister and Viren Singh roi Jiribam district ko kuki nu mai nun roi khonge tuna lumsi mai nun roi tingkum tamru na school tong mai Bihar mai CRPF Jawan Ajay Kumar Jha ta suloi kan mai kho pianmok mai indau kan the Coordinating Committee on Manipur Integrity ko committee rina Jiribam ko ba mai nun khang relief pot zan khang tat kan mai tai kuki nun roi security forces ru ko bat kai kan mai zeng roi relief pot zan manga padathe tuna ko komi ri khoi tina sa kan the Manipur ko law and order nai khang zawsin mai kho sinsuba mai village defense force VDF nun tong honorarium hai ti hap lo khang all Manipur VDF employee welfare association rate sakane Sanapati district headquarters ko kuki menun khang po tiliu dat makhang thik mai tai asai re zeng ni thum tangan the po ti dat mak mai hai rana ta kai ba me tuna sai Daramanjari University DMU Imphal ko regular staff khani official nun ka da lawo tuna student garu na bungu rina hunger strike suba mai hai zeng saruk tangkan the kaniu tong jima chulaw maksa nap tu dala khe tuna hunger strike suna ba mai student nung tong pum hai sikai bam the tuna sai kabang takai mesuna mai goi na khang sports song cham ni pain dawlo ni dawla nung zimang Euro Cup 2024 tong final match Olympia Stadium Berlin Germany kho England versus Spain tali ko hai Spain rina goal kanai chalona champion sukanthe Khadarina Copa America asai lauthon Hard Rock Stadium Miami Florida ko Argentina versus Colombia tali ko Argentina rina goal kha channa champion sukanthe Khamesuna tingnai lamni thai chamlo diko asai Duilong bu zeng ru na pangu ga nai ti mi tong cheng me tong cheng hai 28 degrees Celsius to 21 degrees Celsius nai na ba me nei mi rina 4:36 am to 6:09 pm kuma athon tong cheng me tong cheng hai 29 degrees Celsius to 22 degrees Celsius nai na ba me asai tong ka bisu me cham thu hau krena nga lo the zauna ba me goita ton ku the